شاندەیە ئەمریکایە تایبەت بۆ سووریە دبێژە هەبوونا هێزن ئەمریکی لەسەر زەڤین پەترۆلێ ڕەوایە و دەربارەی پرۆسەیە ژن و ئاڤاکردنا سووریە گوت کو شەرت و مەرجن وان هەنە تا ئەو ئالیکار بن دوێ پرۆسەیەدا. جیمس جێفری شاندەیە تایبەت بۆ سووریە دێ کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا لە نیویۆرک دەربارەی کۆنترۆلکردنا هێزن ئەمریکی لەسەر زەڤین پەترۆلێ گوت کو وان توو بن پێکردن دیاسایە ناودەولەتیدا نەکردنە و ئەرکی ئەمریکا لە ڕۆژئاوای کوردستانی نەهێلا رێخستنا داعش یا تەرۆریست جارەکەدن vegere û te kes kir ku berhemên petrola Sûriyê dikeve destê hêzin Sûriyaya Dîmokratîk de. Derbarê jin û avakirina Sûrî de James Jeffrey got ku wîlayetên yekgirtî beşdarî di wê yekê de nakin ta proseyeke siyasî cihê baweriyê de newê encam dan. Jeffrey serbar kir ku yek ji armancên wîlayetên yekgirtî yên sereke fişarê ji her du aliyên aborî û diplomasî li ser rejîma Sûriyê bike. Amaje kir hemû hevalbendên Washingtonê li ser wê yekê erêkirine. Hêzên Emerîkî ji sala 2015 ve derbasî Sûriyê bû. Lê Serokê Emerîka di heftê cotmeha borî vekşana hêzên xwe ji Sûriyê ragihand. Lê berî demekî dîsan Donald Trump ragihand ku wê hejmarek ji hêzên wî bi tenê li ser zeviyên petrolê li Rojavayê Kurdistanê wê bimînin.